Kinong yalam kaseng Khasi Students Union na kaseng kami ba dengan North Khasi Hills District haka arpusan terik unaitung arhajar arpulai kilalit ban pli pat ba ik artli kisam ap kali haka shnong saat red bat saat he ya gaba latai leng ba ka Khasi Students Union saat unit. Ya gini ki artli ki jaka ap kali ke latai de KSU saat unit ke jing temu ban pen ia ke jing syakri digi kam ki babhash ki pat ba. Bat ban pen aram ki pat ba haka por beki ap kali kam tam haka por liur. Bat bandat na kajing shit kasengi. Ya gini kisam kali leplia de uba Shem Panglang El Mauplang, Vice President berim ka KSU Sengkemir. Ha kajing dan lang uba Frederick Harmauplang, Vice President berim ka KSU Sengkemir. Uba James Hitler Maupenyang, Secretary Legal Affairs KSU Sengkemir. Usamla Prosper Lengdo President ka KSU Saat Unit, bat kidikot jeng Sning Circle bat kiwe-kiwe. Uba Shem Panglang El Mauplang ulai ke jingi rok ke bakrau ya ke jingi ijingai jeng kinong yalam ke KSU saat unit ban Shem ya ke jingkit clear kumno ban penyeng ya gini ki jaka ap kali naga benta ke jing mento jingi pat ba bat ban pelat ni kinu kinu ke jing bagi pat ba ki yang ban ap kali. Kum unang yalam barim ke KSU uba Shem Panglang ulai ru ki kentien kentukan pam ya kinong yalam jong ke unit kam tam ban ket bak ruang ru ya ke saat unit bagi nang la ban yai kener ya ki kam babah jong ki leng bageseng na kebenta kebha kamiat bat ki kam penroy jong kathan. Persang kata ada yang simpan yang terbelakang sensa halaka jong dari jong. Di nam kran bon kentien ngasuap ngai kuble ya ka KSU saat unit di Prohoi nang kitbok di pinang bantrai kamha susu kamjama susu nak minta ka snow katham di Prohoi long hadu sa ka bahan ka minta kiwe namar pemental ka penyeran kinggat lut kami ndre ka jing ka mensiam ka bahan ka jobi ka jinglong ka skor ka jobi kempe ikhat tinang bon tinang kersan tinang bon namar ba ini bernong ka nusa yang kiwe pa titang ka kini tin na kitbok ruang ba ka tayasan apos kali kan salong ka banonra yang jimutoy yang kinang song-song jo kini asnong ini nang ba kinang na uslam na kaliara apor kimulek jinget nang ni kiwe pa kijaka kiwe pa kisno titang di kini tin imsam ka KSU saat unit imsam ka KSU non sales ka KSU di Prohoi kuble sibun kuble